Djevojci je ovoj bilo ime Mara. Ali kako je poslije toga najviše radila i slušala u kući, nosila vodu, gotovila jelo, prala sudove, mela kuću i radila sve ostale kućevne poslove, i kako se tako najviše oko vatre nalazila, prozovu je maćeha i njezina kći Pepeljugom. Jednom u nedjelju maćeha, opremivši se sa svojom kćeri u crkvu, prospe po kući punu kopanju prosa, pa reče pastorci: ti, Pepeljugo, ako ovo sve proso ne pokupiš i ručak nek zgotoviš dok mi iz crkve ne dođemo, ubiću te. Pošto one otidu u crkvu, djevojka sirota stane plakati, govoreći u sebi: za ručak mi nije brige, lasno ću ga zgotoviti, ali ko će toliko proso pokupiti? U tom joj padne na um što joj je krava rekla: ako kad bude u nevolji, da ide na njezin grob i da će naći pomoć, pa otrči odmah onamo. Kad tamo, ali šta da vidi? Na grobu stoji velikački sanduk, otvoren, pun svakojakih dragocjenije haljina, a na zaklopcu njegovu 2 bijela goluba, pa joj reknu: Maro, uzmi iz sanduka haljine koje hoćeš, pa se obuci i idi u crkvu, a mi ćemo proso pokupiti i ostalo sve uraditi. Ona vesela uzme prve haljine s vrha sve od same svile, pak se obuče i otide u crkvu. U crkvi sve se, i žensko i muško, začudi njezinoj lepoti i njezinjem haljinama, a najviše što niko nije znao ko je ona i otkuda je, a osobito joj se začudi i oko na nju baci carski sin koji se ondje desio. Kad bude ispred svršetka leturđije, ona se iz crkve iskrade, pa bjež kući, pa svukavši svoje haljine ostavi ih u sanduk, a on se sam zatvori i nestane ga, a ona brže k vatri, kad tamo, a to proso pokupljeno, ručak gotov i sve uređeno. Malo postoji, a leto ti joj maćehe sa kćeriju svojom iz crkve i vrlo se začude kad vide sve uređeno, pa i proso pokupljeno. Kad bude u drugu nedjelju, maćeha se sa svojom kćeriju opet spremi u crkvu i na pohodu prospe još više prosa po kući, pa kaže pastorci kao i prije: ako to sve proso ne pokupiš i ručak ne zgotoviš i ostalo sve ne urediš dok mi dođemo iz crkve, ubiću te. Pošto njih dvije otidu u crkvu, pastorka odmah k materinu grobu, kad tamo, a to sanduk opet otvoren kao i prije i na zaklopcu stoje 2 bijela goluba, pa joj reknu: obuci se ti, Maro, pa idi u crkvu, a mi ćemo proso pokupiti i ostalo sve urediti. Onda ona uzme iz sanduka haljine sve od čistoga srebra, pak se obuče i otide u crkvu. U crkvi joj se opet začudi sve, još više nego prije, a carev sin očiju ne smetaše s nje. Ali kad bude ispred svršetka leturđije, ona se između naroda nekako ukrade, te bjež kući, pak se brže bolje svuče i haljine ostavi u sanduk, pa k vatri. Kad joj maćeha sa svojom kćerju dođe iz crkve, još većma se začude kad vide proso pokupljeno, ručak gotov i ostalo sve uređeno, i nikako se nijesu mogle dočuditi. Kad bude u treću nedjelju, one se opet spreme u crkvu, pa na pohodu maćeha prospe još više prosa po kući i kaže pastorci kao i prije: ako ovo proso sve ne pokupiš, ručak ne zgotoviš i ostalo sve ne urediš dok mi dođemo iz crkve, ubiću te. Pošto one otidu iz kuće, pastorka odmah k materinu grobu i nađe opet sanduk otvoren i na zaklopcu 2 bijela goluba koji joj reku da se obuče i da ide u crkvu i da se ne brine ni za što u kući. Onda ona uzme iz sanduka haljine sve od suha zlata, pak se obuče i otide u crkvu.
U crkvi joj se svi začude još većma, a carev sin je bio namislio da je ne pušta kao i prije, već da je čuva da vidi kuda će. Kad bude ispred svršetka leturđije, te ona pođe da ide, a carev sin za njom ustopice, i tako ona između naroda provlačeći se i bježeći, nekako joj spadne papuča s desne noge. I ona, ne imajući kad tražiti je, pobjegne bosonoga, a carev sin uzme joj papuču. Došavši ona kući, svuče se i haljine ostavi u sanduk, pa odmah kvatri kao i prije. Carev sin potom zađe s onom papučom njezinom, da je traži po svemu carstvu, ogledajući svakoj djevojci papuču na nogu, ali kojoj duga, kojoj kratka, kojoj uska, kojoj široka, ne može ni jednoj da pristane. I tako, idući od kuće do kuće, dođe i kući njezina oca. Maćeha njezina, kad je viđela da će carev sin doći i njihovoj kući da traži onu djevojku, ona nju pred kućom sakrije pod korito. Kad carev sin dođe s papučom i zapita imaju li kakvu djevojku u kući, ona mu kaže da imaju i izvede mu svoju kćer. Kad joj papuču on ogleda na nogu, ali joj papuča ne može ni na prste da se navuče, onda carev sin zapita imaju li u kući još kakvu djevojku, a ona mu kaže da nemaju više nikake. U tom pjevac skoči na korito, pak zapjeva: Kukurijeku, evo je pod koritom. Maćeha poviče: Iš, orao te odnio. Carev sin, čuvši to, potrči brže bolje ka koritu, te ga digne ka tamo, a to pod njim ona ista djevojka što je bila u crkvi i u onijem istijem haljinama u kojem je treći put bila, samo bez papuče na desnoj nozi. Kad je carev sin ugleda, on se gotovo obeznani od radosti, pa joj brže bolje papuču nazuje na desnu nogu i videći da joj ne samo taman na nogu, nego da je upravo i onaka kao i ona što joj je na lijevoj nozi, odvede je svome dvoru i oženi se njome.